indah keindah dua bini teman wainana kolita de mana si babali keindah dua babani kali ini dalapau keindah pula babini telapi abadan lapi alurau kejayaan indang rang batu alang ya. Sudah keburu kenda ada mis di lagi indang ditanam bersama lembek lagi kawan ya. Malam isu dikabarkan jadi po itu basamu di tabe patah di belakang kantor karamil basamu Mary batu balang email solok tenang nanti jimimi deh ya. Email solok itu malam isu jimimi ya. Kemudian isot pedang dan tiang Madatua, solok pakai kira, Madatua, ya, Sultan seluang diralat kete, ya, ambo dapat kabanin jadi ko cuma rasa joker merah bisua, nil solok berhalangan, oh berhalangan nil solok, apa kilonya, oh iya, nyoba, iko itu kecil nil solok, iko, nang kemalu joker merah, banyak itu, jadi nanam bobo suanya, Mary batu balang. Mary batu balang. Awak tapi udah macam itu semua. Kan ada banyak, kan ada kan. Kecewa ya si Limi nambah alu ya. Berarti silaulah mintu solok bisua. Kemudian rumah sakit ya. Lima tu dah dibuki sileh lima tu. Oh simpang rubium ke. Oh simpang rubium. Awak kau dibuki sileh ya. Lah lagi dah. Indang batu balang. Oh pakai organ iya enggak betul iya tentu pakai organ lah cak buji kasih